dod draw I Hana, y Penguin a'r Jokers. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, diolch yn fawr chi. Okay. Rowch eich dwylo i'n gilydd am cystadleuaeth cosplay, da iawn yn fawr. Welcome to the cosplay. Thank you, including me. Treatment of the chin. Okay, Madhead, beth chi wedi dod at? Dwi wedi dod at Hwgell Medical, a ni wedi dod o dan ni'n simulator. Ble maen nhw'n dod o? Beth chi wedi gweld yma? Dwi o Manchester. Okay, felly gêm anime, yda? Ie? Da iawn. A nes i prynu neu roedd? Da iawn. So, they've come with Japanese characters from a game, guys, and as you can see, they've put them all together themselves. You've bought bits to put it together, yeah? Okay, well done. Looking good. Let's give a big round of applause, guys. Da iawn. A beth ti'n dod at? Random Ninja or Naruto. Random ninja, just any ninja. Just random, chi'n edrych fel ninja? You look like a ninja. Very good. And nes ti prynu'r costume neu neud e? Yeah, neud e. A mae fe di neud ei gyd. Okay, rowch round of applause now. A beth chi wedi dod o? Dwi'n credu yn gwybod. Ond go on. Jafar. Offeradyn? Da iawn. Nes ti neud yr outfit dy hun? Gyda help neu prynu e? Sioe ysgol. Prynu am sioe ysgol, felly chi'n Jafar mewn ysgol? Felly chi'n canu? Beth yw 2 plus 2? Oedd hwnna'n joch. Okay, da iawn. Okay, rowch mawr I Jafar. O'r adyn, da iawn. Okay. Yn credu yn gwybod hefyd, ond go on. The Winter Soldier. Winter Soldier Avengers, yeah? Bucky. Da iawn, Bucky. Yeah, Bucky. Da iawn, Bucky. A nes ti wneud hwn, neu roi dy gilydd a prynu? With a tobacco. Tipyn o'r ddau, yma? Da iawn, felly Winter Soldier, guys. All put together and bought by himself. Well done. Last one, I have no idea. Superman? Superman? Deadpool. Spider-Man. Yay! And why Spider-Man? I love Spider-Man. Dwi'n hoffi Spider-Man. Dwi'n hoffi Spider-Man. Ydy ti eisiau bod yn Spider-Man? Ydw. Ti'n edrych y part, a nes ti prynu yn y neud e? Dwi wedi prynu e. Nes ti prynu e. Da iawn. Okay, round of applause. Da iawn, sweetheart. Okay, ni'n edrych yn ysgol nawr, felly ni'n mynd I cael chat gyflym. Yeah, we're going to go for a chat now and decide the winners. Please vote for me. Just sing amongst yourselves. Okay. Ni wedi penderfynu? And we've decided Okay. Felly, ti jyst wedi neud sy'n dweud I chi gyd. I'd just like to say as well, Yn anhygoel. A diolch am wneud effort mawr I bod yma. you all look amazing, and thank you for making the effort to turn up today. You're all brilliant. A does dim ots pwy sy'n ennill, chi gyd yn edrych yn gret, a mae gwastad blwyddyn nesaf. Felly dewch yn ôl os ti ddim yn ennill heddiw, not the end of the world, guys. Yeah, it doesn't Good matter job. who wins. Really good job. So, big round of applause for everyone. Okay, felly mae da ni cyntaf y ail, a wedyn unrhyw un sydd ddim yn cael cyntaf y ail, mae yna t-shirts chi'n gallu dewis un cyn chi gadael. Felly mae pawb yn mynd gyda rhywbeth heddiw, okay? Does neb yn gadael gyda dim byd. Felly da iawn. Okay, felly, yn lle cyntaf,
Second first, okay. Yn ail lle, Second place, yn edrych yn fabulous. looking fabulous. Jafar! Jafar! Yay! Yn lle cynta, In first place, gyda effort anhygoel, with phenomenal effort, Winter Soldier, Becky, no problem. Okay, Diane.